Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Maya pabengi kakaluguran ang makiramdam karing-karelang radyo at manalbeking kekatamong online live streaming. Welcome po, king metong pamunamang anniversary special ning kekatamong radyo, keni po king DWBL 91.9 Bright FM. Ini po, in Harmony of Hope, a night of praise and thanksgiving. Ako po, Ichinchinugid. At ako naman po, Ivy. Tonight we gather as one community, lifting our voices in songs of praise, gratitude, and hope. For 10 beautiful years, Bright FM has been a beacon of faith, joy, and inspiration. And what better way to mark this milestone than through music and thanksgiving to the Lord who has made all things possible. Aniya, nung ka rin kayo man po ngeni, whether you're at home or karen pong dalan, tuning in with your family. Tara po! At abayan nyo kami, king meto nga oras ning kapurian at kapasalamatan. This is not just a program, but a celebration of God's love alive in our midst. Once again, welcome to Harmony of Hope, a night of praise and thanksgiving. Kakaluguran, let the music of faith begin. Ban maging mas mabungaya po inke katamong bengi. Agkatanda kayo pong makyabe inke katamong selebrasyon. Malyari ko pong mag-subscribe at manalbe inke katamong YouTube channel, King ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Ating kakatamo pong Facebook page, ing Archdiocese of San Fernando, Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. At para po ka ring bisang mag-donate anting lugod at suporta king radyo ng Arkidiocese tamo, malyari pong ipadala karing kakatamong donation platforms. Mayayakit po king kakatamong online live streaming at wala po king gilid me. At syempre, the most convenient way po is to send through our GCash with the account number 0905-319-4871 ang magkilagyon Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamalita taya rin karing aliwa pang tao at yung tamong radyo makasaw king kaya katamong bekasal pantayanan. Ban kanita, lalo la pandakal din kaya katamong kakalukuran. At nga ni po, ban formal tayang umpisan ng kaya katamong programa, abe-abe tamo pong mga di apanimuna ng V. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving and gracious God, we gather before you tonight with hearts full of joy and gratitude. We thank you for the gift of life, community, and for the blessing of our radio station, which has been a channel of hope, light, and faith in our journey together.
We lift up to you all the moments, voices, and stories that have inspired and strengthened us through the years. May this night be a true symphony of praise, where every song, every word, and every prayer brings glory to your holy name. Bless us and fill us with your spirit of unity and peace, so that as one family in Christ, we may continue to share your love and radiate your hope to all those who we serve. All this we ask through Christ our Lord. Amen. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At salamat V, ne? At bayo tayo akalingwan banggitan, ing tema na po ning kekatamong 10th anniversary. Yapining bright 10 years, broadcasting a decade of mission and hope. Kasanting ng kasanteng ning kekatamong tema. Masala yung masala. At ay tapin ne, Miss V, anting dake, no? Or adake ku, kening kekatamong temang ini. Kung baga, ing sasabihan na, ing kekatamong radio station, megi ang sala. Karing kekatamong talapakiramdam ne, kapamilatan daretang faith-driven contents tamo, ang paparetang messages of hope na dinaketa mo. Karening apulong banwang nilabas. Nanularetang messages of hope pa rin, nang kaya atin tamong i-feature ken detang stories daretang tao na milelele na king society, ne? Like dening features tamo about karening kay katamong kakaluguran king sukulan, rening kay katamong makatwa, kareng keni kay katang bahay pag-ibig, ne? So, Reni, metong lang masalang mensahe ning kapanayan, abistaman ila at sula ketang masipit a lugar o ketang kabilian. Pero, ila mismo, ne? Ela milalako kapanayan. At detang istoryang areta, adadake talo, keniking kekatamong radio station. At ini masala sa sabyana na, mo about airtime. Yes. Ining radio station tamo. Pero megi ang boses, ne? Siwala, amit mong purpose. Ang popang committed, ban kanita, itang spirit. Darening kaya katamong kakaluguran. Antimurin itang pamag-nurture kening faith. Itang ampong spreading the light. Yes, ne? Nya naman, in kaya katamong lagyu is Bright FM. Mananupat Bright FM tamo nung eya sala, ing idake tamo, karening kaya katamong kakaluguran. Tutoy ta, ma'am, sinya ako naman nga boryan ko kay sinabi mo na itang mo kabud airtime. Ing gagawan tamo kaya ning radyo. At para kako naman, mo rin po kabud numero ing kaya katamong pag-celebran ngayon. It's not just about celebrating a number, but celebrating the countless lives touched by this radio apostolate. Amupin ng karakalbye or detang feature tamo na boses or with message ning kapanayan na detang kumbaga etang paniakakit. Yes. Mididinan light karing aliwang bagay pero ikatamo magkapami katagon ban maging sala karela at ila at the same time they bring light to us with the message of hope, ne? Nyapin ining 10 years ay nibala mo, it's reminding us that even in the ordinary days, atin tamong sala na makaibe kapanayan karingaliwang tao through the music, the stories, and even the lessons na share king buong airtime na ning radio station. Yes. Tamo. At ing metong king may build kening 10 years ay niyapin ning community, ing kakaluguran community. Yes. Tamo, diba? Bala mo, Kenny, maging light na katamo ning metong at metong inyasat, ing mumuna tamong pigunaman, yapin po ing kapanayan tamo anting komunidad. Nano mong sabi mo king kapanayan anting komunidad, anting metong kakaluguran community. At uling dudurot tamo pin kening pisasabyang kapanayan, na Miss V. Kung baga, king kaya katamong community, ing kapanayan or tang hope, pinitang invisible thread na awsan tamo na iyang magbigkis, iyang mag-hold, kening kaya katamong community ban magiyang magiyang buo, ne? Libutan daretang kapag subukan or retang challenging times na amanwan tamo. At
Istong in community mamarapya ka rening adversity ne, kalupa na mo rening problema, king kasalungsungang panahon, king environment, ing kakaluluwan, ing kapanayan tamo iyang maging sala ne, that guides the way forward. Itang katamong dalanan ban kanita sumulong tamo ne, karin tamo kakalawat ketang kapanayan na ita. Anya naman kapamila ta naniting kapanayan ay ti magiyang mabilog ing katamong community ne. At nang kasanting istong ing metong nga komunidad milalako kapanayan or matatda itang kayang hope ne. Buring sabyan dakalya pa talindoking biye or dakalya pa lalawen detang kayang aspirations ne, retang kayang panayan pa king kayang biye na malyari. Bala mo kayang sinabi mo na as community, metong yung paganakay nina, we are never alone. Amo pintang bibilog yan. Even itang pa maglakad tamo side by side, duduro mo yan. But we keep on moving forward. And of course, that is when we build the community, keeping our love and faith as God's family. Nya po sumangit din kapag subukan na daralanan da rin komunidad, paneta mong kalawat among king katutuan na kapilan man, tamo magdili-dili. Kalupaning meto nga pastol, gagabayan at proproteksjonano ring kawana. Inginu kaya betaya pong lalakad, magdalang sala at kapanayan king kakatamong pamaglakbe. O inina po, metong po karing abangan tamo na. Let us remember this promise as the Grand Choir, comprising the 4 choirs from Good Shepherd Parish, Pandakaki Resettlement Center, Mexico, Pampanga, under the direction of Melvin Tolentino, performs Inginu Yang Pastol Ko. Sa gitna ng mga pagsubok ng buhay, ang musika ay tila isang ilaw na gumagabay sa ating landas, tulad ng isang pastol na hindi kailanman iniiwan ng kanyang kawan. Mula sa puso ng Good Shepherd Parish sa Pandakaki Resettlement Center, Mexico, Pampanga, iniaalay ng Grand Choir ang isang awitin ng pag-asa, pananampalataya at paggabay ng Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa kanilang tinig, ating damhin ang katotohanan, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Inginu yang pastol ko, eko magkulang. Isang awit ng liwanag sa gitna ng dilim at alaala na ang Diyos ay laging kasama natin. Pakinggan po natin ang kanilang handog na awitin, Inginu yang pastol ko, ang Panginoon ang aking pastol. Pastol ko, nano pang kailan ko, Inginu yang pastol ko, nano pang kailan. Kailan
danuman, karinaku darana. Ekutumakut banang, ing pamarug na tukod ka na ku pagyesti ka na. Pastor
paganaka, tunepin inginuyang pastol ko. When we know that He is with us, the natural response is to trust, to believe, to hold on to Him no matter what. That message of faith and confidence in God is what our next choir will bring us tonight. Here's the Parish of the Lord's Ascension Choir under the direction of Santi Escoto as they inspire us with the uplifting song, Manalig Ka. Dimdamtala po, rening aduang kanta niya po, Inginuyang Pastol Ko by Grand Choir ng Good Shepherd Parish, King Pandakaki, Mexico. And of course, Ing Manalig Ka by Parish of the Lord's Ascension Choir, King PLA Lourdes Heights Subdivision. At kasantindang tandem, rening kanta ni Miss V, tune talagang connected la. Rening dimdam tamong aduang kanta. At balamu mo ing papawagan na kay katamu itang marubdob kasalpantayanan itang strong faith king apong Ginoo na
nanuman nga malyari, ing ginu, kaineye, kumbaga ibiyena nangan keka, he alone is enough, hanaping makanyan. Kay but, i-sustain na nga itang ega na gana na kailangan mo king biye, i-provide na, gawa ng possible, itang impossible. Hanapin araw wa kanyan. Basta, ka rin mayayari. Dapat atin kang kasalpantayanan kaya. Tutoy, taburi kita, mayayari. Ay, alala ko nandin na kuping kang kingabe, tam kan Darren. God will provide ako. So, Darren, isa tong magandang reminder na the Lord is my shepherd, ne? Talaga namang metong itang kantang dinakeda po ring grand choir. Salamat po kang among Marvin, ne? Yes. Hindi nakeda po metong yung paganaka ning pamaningat na ning ginuke katamo. At amo pinandin itang about taking marubdob. Yes. Marubdob na Yes. Kaya Kaya ito, word from among Jess, manabat. our faith, kailangan makanitaya. So, metong ita ka rin dapat ang paniwalan. Mo paniwalan. Kailangan ma-imbibe yung beta mo na ing ginuyang pastol ko. Ya talagang kumbaga atin yan tatal. Nano yung abing tatal ng daring mamastol. Kumbaga, ita pong stick da. Yes, Okay? Aus ka rin eh. So, maanta, inggawan tamong kumbaga guide na ning bieta mo, yung peka-guide tamo. Yapin nga pong gino. And amupin, it shouldn't end there. Kailangan atin tamong kumbagang pakibat. Yes. Ketang trust tamo kaya. And that is manalig ka. Naman pwedeng balumupin na yung nga pong ginuyang pastol mo. Pero, nakaman Kikimot. Among magtiwala Yeah. kaya na atin yung gawan king biye mo, diba? Kailangan yapin tayong response of trust tamo kaya. And together, detang adwang kanta nga reta, they echo a complete message of hope na God leads and we believe it. Kailangan potang sinabi na ni nga pong Ginoo, Kenny ka, yapin hining dalanan mo, tukyan tayo itan. Kailangan itang pat abing yan na, karing ka maglakad. Kasi, Yes. na nakatamo man paboren na may pariwara ni nga pong Ginoo. At ngeni po, isundo tamo ing pamakiramdam kanta. This time, with songs closer to home. Kakaluguran, let us celebrate faith and hope with inspiring original Kapampangan songs. Adwan ko na mo ke kao Ginoo, siwala mo damdaman ko, king pinandit ning biye ko, kaladwa ko kakao, king lugod at lingap mo, pabustan mong idawon, ing kalam mo Ginoo. Adwan ko na mo ke kao Ginoo, akit ke inlupa mo, king lelang mong yato, dakilan mo sa ing puso at isipan ko Ginoo, mabiyaya sa ing amano mo at suluka ring tao, pantunan da ka karing biganing banwa, kubalo sipin ko, mabiyayaing Diyos, ipakit mo ing upaya mo, o Ginoo, king yatong gewa mo, at ke kaming tao, pakit mo ing lugod mo, ke kami Ginoo, meging kang tao, binye mo ingge mo, ikaing Diyos, Ama lugod.
Tulugan ko ang tabayanan king gulo. Ustan mo sang ibayo, ingkaro kang gewa ko. Lawen mo sa kakong lugod, darawin ko o Ginoo. Pantunan da ka, karing biganing banwa, e kubalo siping ko, mabyayaing Diyos. Ipakit mo, ingupaya mo, o Ginoo, kingya tunggewa mo. At ke kaming tao, pepakit mo, inglugod mo, ke kami Ginoo. Meging kang tao, binye mo, inbye mo, ikaing Diyos, Ama pantunan da ka, karing biga, e kubalo siping ko, mabyayaing Diyos. Ipakit mo, ingupaya mo, o Ginoo, kingya tunggewa mo. At ke kaming tao, pepakit mo, inglugod mo, ke kami Ginoo. Meging kang tao, binye mo, inbye mo, ikaing Diyos, Ama. Ipakit mo, ingupaya mo, o Ginoo, kingya tunggewa mo. Ke kaming tao, pepakit mo, inlugod mo, ke kami Ginoo. Meging kang tao,
bayan ka. At dimdamtala po ring kantang Aduan by RT Santa Rita at Uli Mo Muliku by Jennifer Salenga and Lemuel Paras. Kasanting dare ni kay katamong sunis adimdam Miss V, talagang connected la pamurin karetang minunang dimdam tamong kanta ing ginuyang pastol ko ne. Connected ya ining Aduan ni kay katamong RT Santa Rita. Bal mo na kasi santing tang linya na itang pantunan da ka karing biga ning banwa na kubalo siping ko mabiyaya ing Dios. Bala mo masasabihan na Miss Vina, itang hunger tamo for Christ na itang etamo akakit pero gagawaya palang mayap king bieta mo. Kasi masyado tanang mabubulag karetang iyampang na ning yato kay katamo. To the point na nala adidinan pansin dening gagawa ng mga santing ning apong ginuking bieta mo. At bala mo mawawalang kwenta ning kay makanyan pang mirarasketang time na sasalbat mo kaya, no ka rin ka, fotang kailangan da ka. Pero itapin itang linya, pantunan da ka na karing biga ning banwa, kubalo siping ko mabiyaya ing Diyos. At uli mo, uli na ning ginumuli kuya. Actually ma'am, may tula ko na sinabi mong kasanting ding kanta. Liwaman mo po ya kumikanta, pero as na ako kakilig na, ay rening pinili ko. Talaga namang konektado la pa mo naman pala. Karing petig-tig tamo na din karetang ada kaya rin kaya katamong Aduang Choir. At kaya ni naman pong kanta ngayon ni ining uli mo muli ka. Actually, man makay kasi katakanta. Ko rin balo makananukeng discover kanta ngayon ni. Pero nang dimdam kaya, ay kalaguna, ya mo po basta love song na pwedeng idake king ka-romantic relationship mo. Noon para yan namang king hapong ginuna, ang gananong panamdama mo, ang gananong daralanan mo kimbiya mo. Kaya at kaya ka pa rin naman muli. And same ya ini kareng music tamo, yaku aminado ko na into Korean pop music ko. Pero potang dimdam mo rening sunis ka pampangan. Yes. Ay muli at muli ka pa rin Kenny. Kasi aliwayo po yung epekto daretang amano daring kanta nga rin. Bala mo, tang amo na din, marubdob na. Yes. Aliwayo po kabugking salo. Patsya dimdam mo rening amano king kapampangan. Mas malalam, mas atinyang Datang awan And so, we celebrate the beautiful gift of Kapampangan faith expressed through music. Inyangeni po, king makabuklot puso't pamisip, pakiramdaman tala ring kanta ning panalangin, at kababanlob arap ning Ginoo. Composed and arranged by Mr. Nilo G. Nuko, here's Chuko Kenny Mamintuku and O Ginoo Maplit Ka.
pamintuko pananusanang tayran mo ko isadsad mesana intalasuyo mo isadsad mesana intalasuyo mo insablang kako kekalangan Pingpaninap kuat takimpan Pingnasa kuat tatalakaran Impaisip mo yan ang isipan O Mamamus ka na ko at chuko keni pamintuko mananusanang hayran mo ko isadsad mesang na impalasuyo mo isadsad mesana impalasuyo mo insablang kako kekalangan dingtula ko kapag madulan ding takot kuwat kapikakunwan pawagan mo yan ang intindihan o kinuko mamapus ka na ko at chuko keni mamintuko mananusanang tayran mo ko isadsad mesa na impalasuyo mo isadsad mesa na impalasuyo mo insablang kako kekalangan bingsikanan ko at kakulangan ding pamalakuan gagampanan ingkapurian mo yan ang tuparan o kinuko mamapus ka na ko at chuko keni pamintuko mananusanang tayran mo ko isadsad mesana impalasuyo mo isadsad mesana impalasuyo mo o kinuko mamamus ka na ko at chuko keni pamintuko mananusanang hayran mo ko isadsad mesana impalasuyo mo isadsad mesana impalasuyo mo o kinukong mamamus ka na ko at chuko keni
kasala, dakalaman ding kakong kakulangan, palukuing emo paintulot, indog pa ka na ko, ing panganib. O Ginoo ko, maplit na kasana, at sunako kingdane malalang, lalbog na ko kanitinda naman, umena ka at iligtas mo ko, lalbog na ko kanitinda naman, umena ka at iligtas mo ko, di kalaban ko, panuyara ko, king uli mo, gigipit handa ko, palo ko, inge mo paintulot, indog pa ka na ko, ing panganib. O Ginoo ko, maplit na kasana, at sunako kingdane malalang, lalbog na ko kanitinda naman, umena ka at iligtas mo ko, lalbog na ko kanitinda naman, umena ka at iligtas mo ko. Tularanong manasakit man, nakalang eustong paparatang, paluko inge mo paintulot, indog pa ka na ko, ing panganib.
Jason Sampang at Robin Maniago, King Kantang at Shuko Kenny Mamintuku at Oginu Maplit Ka. Ma'am Shin, if I may share, nerito pong picture sa lintonan din. Siyempre, medyo bias ko pong bagya ka rin. Iba't la po King San Andres Apostol Parish deta. Uling memalan na ako ning kandaba. Imo muna po maya pa oras kang among Maverick Pelayon na pong ordinasyon na ita. At ita pong kaduang picture, maya pa oras ka ring Children of Mary Immaculate. Balatot walang mga dinan din. Nakabada exposure. Yes. Pero totoo naman, very prayerful na rin Ana Kareta. At nung baluyo mo po itang pa mga dida that time, Good Friday 2024 po ata ita. Talagang balo ko yung anyawaran da king hapong Ginoo. Ikwada naman Ikwada. Kaya talagang bala mo, awasan da ka rin na Ginoo, maplit ka na makanya na. At karing dimdam tamo pong kanta ne, ing pamidaon tamo, King Bieta mo, King Ginoo, metong yang paralan ban, ipakit ing lugod ta kay. It is saying na, Lord, I am here. Here I am. My life is yours. But at the same time, Ma'am Chin, dimdam ta mo ketang Ginoo. Ketang kantang, O Ginoo, maplit ka. Yes. Baluta mo na our strength or ita mismo, eta enough. Nya, paneta mong ausan mo muna yung nga pong Ginoo. Talagang, O Ginoo, maplit ka po. Tambalo mo na kin sarili mo na, mangay na ka, kulang pa itang, kumbaga, ating kampanto na kulang pa na, mangay na ka. Siyempre, muna tampong lapitan ni nga pong Ginoo. And through the songs, akakita mo ing balance na ning faith mo na, surrendering everything to Him, our life, but at the same time, it's relying completely on His grace. Yes. Diba? At ako naman, Miss Vine, rening aduang kanta, talagang related la. Mumunang dilitang amanwan ng maplit ka. Bala mo pag sinabi mong, pag sinabi ta kasing manaplit, buring sabihan, mamirapal ka, mamilagwa ka, makanyan. So, ning kahi ikatamo king biatamo magkulangan tamo kitang patience sa amanuan tamo. Kumbaga, balata mo, malagwayang makibat ing apong Ginoo, potang anyawaran tamo itang burita mo kaya. Pero tamo realize na in order for Him to give itang anyawaran tamo kaya, dapat pamintuan tamo pa mo itang burina. So karing niya lulubtang kantang at yuko Kenny Ginoo, mamintuko, anang makanyan. Neng kahit kasi balata mo instant nga Yes. Pero tamo ay isip na ing apong Ginoo. Kumbaga, it's a two-way process. Yes. Sige, ibiye ko kaya ka ing anyawaran mo, pero make sure na gagawan mo nung nanitang buriko. Wow, Ma'am Chin, actually, eman mo talagang itang bala, panaya po nga tinga kapaliting hapong Ginoo. Eman makanta, pero ikata mo, as individuals, kailangan baluta mo na give and take yan. Yes. Ano naman po kailangan na bala mo, lagi tang manyad mo manyad. Kailangan atin tamo mo ring adadawon kay hapong Ginoo. Naman mo itang sasabihan tamong mapamyeya at mapamakalulu. Talagang nung nanitang burita mo, ginawa tamong kamal yan, patawaran na ka in an instant ali makante. So kailangan karinya lulub itang repentance manuan tamo na pagsisyan itulid itang kamalian mo at mabiyasa kang manaya. Yes. Ang gaketang datang itang panahon na patawaran na ka, pakibata na ka, ketang anyawaran mo. Nya nga pong ginupuing talagang number 1 role model takin niya dapat yung apusan tamo niya. Karening kanta nga rin pag dinahon may yung biya mo, balo yung nga pong Ginoo, maplit ya kaya ka. Ibiya na yung anyawaran mo. Yes, at syempre ka rin niya naman lulub Miss V, itang humility. Itang kababanlub na karetang sumangid, daretang anyawaran tamo. Kaya dapat ipakit taya naman tang kababanlub tamo na agyu tamong manayo. Amen. Ampo pa itang kekatamong pamagbalik, ketang babyan rekatamo, itang kasuywan naman kayo. Yes. Itang humility and service na amanwan tamo. Anya naman Miss V, isundo tamo po ing pamakiramdam kareng kanta amag paganakakekatamo, king lugod tamo, king metong at metong, manibatan king lugod na kekatamo, ning Ginoo. Malyari ko po mangutang? O ba't po may pate-pate tamo? Ala tamo po kami tuman?
sundutan naman. Ave harapan tamo, ing kapagsukan, tututa mong dakal, apigaganakan, bimisip nung nalo, ikekatang kawan, panakamtan taya ing kanawan. Ning Manilaan, nanging sukat tapan, at tino mo kayang malyaring lapitan. Kapatan, sukat ang mamaralan, alakat taya'y matas ng dangalan. Abe-abe tamo, mitang bayan, ipuntagan anting medong abalayan. Abe at tamang nakalakagiwan, tapod nung sarili agyong kalingwan. Miral at magibabo ingkimutan, na lalong titindi ing kasakitan. Ning Manilaan, nanuing sukat dakan, at tino mo kayang malyaring lapitan. Kapatan, sukat ang mamaralan, palakat taya'y matas ng dangalan. Abe-abe tamo, mitang bayan, ipuntagan anting menong abalayan. Kasundutangan o kapampangan, hanggang ipakibatan ing pamangailangan. Yamisabi tanan, pasyaging kami tungan. Kapatan, sukat ang mamaralan, alakat taya'y matas ng dangalan. Abe-abe tamo, mitang bayan, ipuntagan anting medong abalayan. Kapatan, sukat ang mamaralan, alakat taya'y matas ng dangalan. Abe-abe tamo, mitang bayan, ipuntagan anting medong abalayan. Kapatan, sukat ang mamaralan, alakat taya'y matas ng dangalan. Abe-abe tamo. Abe pakakalale, maulaga ingbe. Abe pakakalale, pilyaning masalese. Ingawang barok malagwa, malagwa murining mimwa. Nanun ke kangikwa, idawon me kingikpa. Abe pakakalale, maulaga ingbe. Abe pakakalale, pilyaning masalese. Tayrendala din nga na, ke paboreng mi bulagsak. Tingana ka ng Rizal, pag-asa ning Balentang Pakaman.
pakakalale, maulaga ingge, abe pakakalale, pilyaning masalese. Kagagawang eusto, me ko kontraning ginu, tukyan mo ring utos na, munta ka rin king banwa. Abe pakakalale, maulaga ingge, abe pakakalale, pilyaning masalese. Ipami at yu kabanwa, ilapit mo kengang keka, dadalan kami kinyatu, para sa mi balen ng indu. Abe pakakalale, maulaga ingge, abe pakakalale, pilyaning masalese. 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 Luguran mengkekang At dimdam talapuring kantang Kapatid, Iba't King Aslag Kapampangan at Abe Pakakalale by RT Santa Rita. At from these Kapampangan songs of humility and prayer, we now move to another gift of music, songs that serve as the living voices of the church. A reminder that though we come from different parishes and communities, we are one in mission and in hope. As we continue this night of praise and thanksgiving, let us be inspired by the voices of Laudates Sanctam Annam from Santa Ana Parish under the direction of Anjean Malyari. Here's their heartfelt rendition of Peregrinos ning Kapanayan. Ooh.
From Peregrinos ning Kapanayan, reminding us of our journey of faith, we now continue with another offering of love and devotion. Here's Divino Verbo Choral from the Parish of the Lord's Annunciation, Anao, Mexico, Pampanga, under the direction of Nilo Nukup as they sing Tutura Kang Kaluguran, Ginoo.
dimdam tala po ring siwala daring laudate sanctam anam at divino verbo choral. Karing ada keda pong kanta ing peregrinos ning kapanayan at tutura kang kaluguran Gino. Ngeni balamu para ka ako papakit na ing fullness ning kakatamong kasalpantayanan. Nung nandi nabanggi ko balamu those two songs are a balance of our faith. This time naman balamu it comes in full circle na po na ita ng fullness of our faith as pilgrims of hope and as faithfuls whose journey is rooted in God's love. Kumbaga, Kenny, karetang dimdam tang kanta, may papakit na faith is both a path we walk and a love we live. At itaping amanuan tamong totality of our faith, Miss V, bala mo, sisimbolo na itang trust and surrender, King Apong Gino. It is not just a belief, anang makanyan, but it's a living, evolving relationship with God that continuously shapes our identity. Yes. Itang action and understanding of the world. Kumbaga, nung nanay itang marubdob akasalpantayanan tamo King Apong Gino, karin niya mayayakit itang pangatao tamo. Nung makanano tamong mimintindi karing bage-bage king yato, nung makanano tamong kikimot. Ne? At mamya pakibat karing miyaliwang problema, daralanan king bie, issues, retangan manibatan, ketang kekatamong trust and pamag-surrender king Apong Gino. At ketang totality, itang kabilugan na ning kasalpantayanan tamo. At balo mo ma'am, sining ka ako muna karetang kantang dimdam tayo naman ibat nandin. At the end of the day, despite all of our struggles, gana malilari, kailangan paneta mo pa rin sasabihan na tutura kang kaluguran Gino. Yes. At kaya naman, Miss V, as we reflect on this journey of hope rooted in our love for God, let us now be drawn deeper into that love through the timeless hymn, Ubi Caritas. Deus
tayo po yung metong amalagong paganaka, ubi caritas et amor, Deus ibi est. Where charity and love are, God is there. Tunepin, panamdaman tayong presensya ng Ginoo ngening kabengyan. And speaking of love, gratitude is one of the greatest ways to show it. At this point, we enter a very special segment of our celebration, Thanksgiving and Tribute. True ito, Miss Chin. And tonight, we Yes. don't just look back on 10 years of 91.9 Bright FM, but we also honor the people who made this journey possible. Mumuna ne po kene from our station administrator, Reverend Father Joseph Mary Bakay, among Pep, our among sa Himpapawid. And syempre po, Most Reverend Florentino Lavarias Didi, ingkay katamong Arsobispo, at Most Reverend Pasiano B. Aniceto, ingkay katamo pong Bishop Emeritus, and down to the priests who have shared their valuable time and expertise, our volunteers who gave their service and talent, our partners and supporters, and of course, ikayo po, dear kakaluguran na panay, makiramdam, manalbe, who have been with us every step of the way. Yeah, 10 years Yes. na, Ma'am Chin, ika mo, uling balo ko, kasing edad may yata yung radyo, ne? Yes. May kain na ka, Kenny, kumbaga may hubog na ka rin, nandiyan makanano ne. Ketang 10 years mo nga ito, nanong I share mo about king service mo, keti king radyo. Yes, Miss Vine, atatandaanan kupin kanita ing Bright FM. Niyang mumuna akong talpak, Kenny, as I always say, ne, ang pong share, madalumdum. Madalumdum. Pero later on, ikit kay itang sala. Itang purpose na ning radio station. At karin ketang mumuna pa mong ikit ko na balong ita, pota palang makanitang akit may tang dalumdum, eka sukat kagad tatabang alub. Kumbaga panayan may tang tunnel na luban mo bang kanita, akit may tang sala. And kukutang mo ne, it was not a smooth sailing journey, ako pin. Kumbaga king ice cream ating Rocky Road. Wow! Rocky Road flavor na Miss V, mabako, malubak, not stable. But what was the reason why I remained immovable, anapin? It was my strong love in serving the Lord. Uling pa niya kong babalikan, when I was younger, pagkapilitan kong lungob mag-serve as lector, as choir, o nung nanuman yung pwede kong luban king pisamban. And I think I acknowledge from the start na, talaga maging mayan. Itang panetamong sasabihan na, if we really want to follow Him, we should carry His cross mo naman. Gospel yata bukas yan Kumbaga, dapat malino na king isip tamo, king pamisip tamo na potang bisa tamong tuki kayo. Dumalan tamo talaga, ketang malubak, ketang masalat, ketang mabatu, magurul, makalbog, ayun. Yes. Kalupaning panedaralanan, ne? Potang tutukita mo, king krusada, makanyan. So, yako, ito yung share ko, smooth. Pero peki agyuan ko na maging matatag ang popang magstay. Uling balo ko, king sarili ko, itang buri ko. Kung baga, aniyang mag-graduate ko siguro, at syuna ka na ako na, nung milub ko man king obrang pampisamban, dapat aware na ako na, when it comes ketang sweldo, ketang kay, talagang makanita. Kasi balo tayo pisamban. It's a charity work palagi, ne? Kumbaga, paneka pasalamatan. Ing-offer da ka po pang prayers. Pero, karin ko ikit na, Gino, sinustain na itang pamangailangan ko. Kumbaga, mabigla na ka muna, ay, kagaling. Kumbaga, panekong sasakto mo. Pero, enough, yes. Ako pabo rin. So, karin kay ikit itang masala, itang lugod na ka na ako. Talagang balara, kirodia na at yan, manya-manya pa muna man. Yes. At dampanamdaman may itang lutong ning mani, ampoy itang lambot ning marshmallow. Oh, Ma'am Chin, total harmony of hope naman. Baka atin me itong nga kanta na para kaya ka, I relate me kay maging service mo kay ni King Radyo, kumbaga something
that hits home. Yes. Atin bang metong nga kanta ken? Wow. Mabri meng i-share. Karang atawong viewers and listeners. Many times, Miss V, dakal tao mo namang mag-encourage ka na ako na to look for another job. Kasi bala mo, ing laweda ka na ako, sayang ka. Kasi mas atin ka pang apuntalan. Arang makanyan. Panedang sasabyan ka na ako. Pero sabi ko, Karela, I don't think I'm sayang akong bakanyan. Yes. Kasi hanggang gagawang ko naman, buri ko at masaya ko. And that's the important naman. Patse masaya ka at kontento ka ketang gagawan mo. I think, karin may akit itang sarili mo. Ang popay, kikyak kay Miss V. Karin may panamdaman itang contentment kaya ka. Anya naman, bala mo king isip ko pa everyday itang maski mabayat na itang daralanan ko, ing idea pa king isip ko is sayo lamang. Iya po yung Anya mamuulwa. naman. Aliwa Yes. po ako. Sige mo, sampulan mo na kayo mo keng sayo lamang. Yes, ayan. balada yung kantang ini panayang pangkasal. Yes. Pero ay ni. Ready Yes. na ko po ba? Ring balugbog yun. First verse po de. Sige po, sige po. Sige po. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo, tanggapin yaring alay, ako'y iyo habang buhay. Anhin pa ang kayamanan, luhat karangalan, kung ika'y mapasakin, lahat na nga ay kakamtin. Okay na siguro ito. Okay na. May nagsuke. Kay, sinduing Oy, kanta. Miss Tiglungan V. po. Ito, bendari mako. Ti kaya kami kanta. Yes, ika Miss V. Oh. Pero, ang yaning pakiramdaman da kang may kanta. Kayapin, very much makarelate. Related. Kay mo, serbisyo mo kay ni King Radyo na. Kako naman siguro, nung ika-atso nakakitang 10 years, kumbaga, ripe na ka naman kay, hindi na malulot na uy, Ma'am Chin. Yako na, maka 2 years ko pa, Yes. Kenny. But in experience ko naman, it's being a listener turned employee mismo, Kenny. And I remember praying so much to God na huli pong makay ko. Itang hanggang lupa kong matapang. Marakal ko katatakutan na. Metong talaga karipenga di ko kanta. Nung may kaobra ko po ako, buri ko itang malapit king puso ko. Buri ko itang amo na itang buritang gagawan, masaya mo. And syempre part na itaing pa magserbisyo king nga pong ginuuling. Dagul ko naman po pisamban. Kaya buri ko itang komportable ko. Kaya itang gagawan ko na itaing maka-fulfill king puso ko ne. Kaya bala mo itaing peka meging kwento ko nung maanano kong milub Kenny King Radyo. Ako naman po expect kanta makikikay ko muna. Lalo ng lalo ng pandemic na King Facebook Live, makapanalbe. Yes. Masaya na kang masya-shoutout ka. Ngeni, metong nakakaring mag-shoutout mismo ka rin. Kakaluguran na makayantabe kaya katamo. Little did I know, God was preparing me for something more. And now, as part of the team, Kenny Pukim Bright FM, I'm beyond blessed to serve in the very station that once inspired me. Kumbaga, Ma'am Chin, kakaluguran. Bright FM has truly become my mission and my home. Mas malwata po nga Kenny King Radyo kesa King oras tamo King Bale. And it's very fulfilling na mapagal minsan pero balo tamo kin sarili tamo na masaya tamo ang pong lugod ni nga pong Ginoo asasadsad tamo ing bawat diye. And anting kapasalamatan at pamamugya po kaya kayungan, kaya kayong kakaluguran, pakiramdaman taya ing meto nga kanta, meto nga paganaka, kaya katamo na ing abibiya tamong sala at biya karing aliwa pang tao, kapamilatan ning kaya katamong siwala.
katne kingke kang parang tao. Paramdame ingke kang siwala. Paramdame king taot sablan. Ingke kang swala di ren akong sala. Dalanen ng hangin na duwang king batuin. Ingke kang swala di ren akong sala. King isip at puso kapas nawa. Paramdame ingke kang siwala. Paramdame king taot sablan. Ingke kang swala di ren akong sala. Dalanen ng hangin na duwang king batuin. Ingke kang swala di ren akong sala. King isip at puso kapas nawa. Abutan me ang gaking agyumo. Ingpe kamatas ang kapag nasan. King yato ingke kang swala di ren akong sala. Dalanen ng hangin na duwang king batuin. Ingke kang swala di ren akong sala. King isip at puso kapas nawa. At dimdam tayo po in kantang Siwala by Artie Santa Rita. Tonight, as we look back, we are full of gratitude for a decade of blessings, isang dekada ng musika. Panalangin at pag-asa na ibinabahagi ng 91.9 Bright FM sa ating lahat. Indeed, Ma'am Chin, and more than this 10 years, the real treasure, the real kayamanan of our radio station is the community we have. Din kaya katamo pong pari, volunteers, benefactors, at syempre rin kaya katamong kakaluguran, literal tayo na pong meging friends, Yes. ne? Ilaring alang sawang makiramdam at manalbe kaya katamo. Ilaring akayabe at akayantabe tamo king kaya katamong mission. Anapin ning kaya katamong tema, ne? Brighten Years, broadcasting a decade of mission and hope. The challenge and hope now is for us to continue. Aking tutuking apulong banwa at migit pa, manatili tamong sala ning kasalpantayanan at siwala ning kapanayon. As we draw this night to a close, we will be blessed to hear the voices of 10 of our beloved priests. Hulaan nyo na po ninuring akit o damdaman tamo ngayon through the song Pagkakaibigan by Himig Jesuita, as they remind us that true friendship, when rooted in faith, is a precious gift from God. Sino man sa aking mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Inang
sa dilim at kababa. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ibig na darama. Sa pag-ibig ko, kayo sana'y manahan, at ang diling ko sa inyo ay magmahalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababa. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Ininig at inilang upang mahalin, nang maungat bunga mo'y panatili. Umayo ka, mangunga ng masagana, kagalang walang hanggang ipamanan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababahan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. What a beautiful gift we have just witnessed. Our beloved priest singing Pagkakaibigan by Himig Jesuita. Truly, friendship and communion are at the end or at the heart of our journey as a community of faith. For 10 years, DWBL 91.9 BAR FM has been blessed with countless friendships and bonds between clergy, volunteers, listeners, and all our kakaluguran united by God's love. At reta pong ikitamunan din kita king kekatamong music video ne. Ilapin po deta ring kekatamong talasal pantaya. Ibat po karing balen ning Santo Tomas, King Minalin, King San Simon. San Matias. Yes, San Matias. Adiruta na po ning kekatamong Krusada de Penitencia y Caridad ngeni pong 2025. Anong nukarin pani mo na ning kekatamong vicariate ne ing Christ the King Vicariate. Mani muna man po king kekatamong daratang kapag masosyan ning kekatamong 69th canonical coronation ning Virgen de los Remedios. And of course, kayan taber ning kekatamong Crusada Permanent Committee, pani muna na pong Reverend Father Jesus Manabat Jr. Ayan po. Ila po ring mamantabe, king pamanalis, kareni pong kekatamong malaimahen, balang Dalo Vicariato. Yes. Maya po oras po, kaya kayungan. And as we end this night of praise and thanksgiving, let us once again gather all these blessings, our prayers and our hopes, and lift them up to the Lord in our closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we come to the close of this blessed celebration, we thank you for filling this night with music, joy, and gratitude.
Every word sung and every word spoken was a reflection of your goodness and faithfulness. Lord, we praise you for the journey of our radio station, for the people who have shared their time, talent, and love, and for the community that continues to grow in faith and hope. Bless everyone who joined us tonight and may the harmony of this gathering echo in our lives. Send us forth with renewed strength, hearts filled with thanksgiving, and a deeper desire to serve you in all we do. We ask this through Christ our Lord. Amen. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen, amen, amen. What a truly grace-filled evening this has been. Dakal pong salamat ka rin kay katamong choir, pari at kakaluguran amida ke king karelang siwala. At kaya kayo po, kaya kaming kakaluguran, Amekiramdam at Menalbe. Indeed, it has been a harmony of hope, a night of praise and thanksgiving. Pasibayo po, ako, Ivy. At ako po, Ichinchin, Mamun, at pasalamat po kay kayo. Let us carry with us the mission to keep spreading faith, hope, and love on air and in our lives. May God's light continue to shine in all of us. Maya Pabengi po, kay Katamungan.